I veliki pozdrav svima, vi gledate Skrivene poruke epizoda 1. Easter egg broj 1. I prvi easter egg možete pronaći na ovoj lokaciji kao što možete vidjeti na ekranu, pa hajde da krenemo. Evo nas u avionu, stižemo do te lokacije, nije daleko, još 4 km, ja ću je premotam, pa vidimo se tamo. I evo nas, tu smo blizu. Prvi easter egg se radi o tome, to jest o ovom ostrvu ovdje, kao što možete vidjeti, evo se ću iskočim da vidite ostrvo. Znači, odavde izgleda normalno trouglasto ostrvo, ali kad sledite dole vidjet ćete da je ubagovano i greškom postavljeno tu. Pošto, gledajte sad ovo, vidite ovaj veliki zid i ovo kamenje ovdje. Pa, to je jedan bug. Ajde da odemo iza njega. Sad im da mogu da. Ne može. Čekajmo okolo. Da se privučemo. Čekaj, da poletimo. Evo tako. Sad ćete vidjeti s druge strane kako izgleda. I to je bilo to. Evo vidite ovaj zid. To je bilo to što se tiče prvog easter egga. Hajde da pređemo na drugi. Easter egg broj 2. I drugi easter egg možete pronaći na ovoj lokaciji ovdje. Sad ću da je markiram, samo da vidim da li to. Jeste 20. Jeste, evo ga. Pa, hajdemo. Tu smo blizu za 6 km, sad ću to da premotam. Pa se vidimo. I evo nas blizu, još 600 metara. I tu smo, samo da vidim kako ću ja da sletim. Ajde, pustit ću se pa da li ću preživjeti. U prošloj epizodi smo pali i preživjeli i u ovoj ćemo verovatno. Treba da nađemo neke banane po podu, ispisano će biti neka slova, pa premotat ću kad nađemo jer teško je naći. I evo sad bi trebalo da su tu negdje, samo da vidim. Ovdje, evo ga, našao sam se okrenuo. What the fuck, gdje su? Evo ga. I evo ih, te banane, kao što vidite ovdje piše banana fails. Da mogu da pucam u to, mogu. I rasturaju se, evo kao što vidite mogu da se rasture. Piše banana fail, ne s, piše banana fail. Kao, ili banana fall, nisam vidio. Nema veze. Da vidim da mogu da ih privučem, sve mogu. Tako da, to je bio drugi easter egg. Treći je najbolji, gledajte sad. Easter egg broj 3. Treći easter egg možete pronaći na ovoj lokaciji. Ovdje, kao što vidite. I ja sam skoro stigao, evo me. Pa, to je ovaj toranj ovdje. Samo da ovo pokupim, čekaj, evo ga. To je ovaj toranj ovdje i kad se popnete ovdje gore, evo ja se penjem, možete pronaći ovaj pištolj na balone, evo kao što vidite. Pištolj koji ispaljuje balončiće, mehuriće ili kako go želite. Pa evo vidite, baš smiješno, baš dobro što su to ubacili, ono, sprdnja. I to bi bilo to. Evo ja trčkaram po prirodi. Sad ćete vidite, četvrti easter egg je zakon, sad ćete vidjeti. Easter egg broj 3. I posljednji easter egg, četvrti easter egg možete pronaći na ovoj lokaciji. Pa idemo. Opa, neki avion je pored nas. Proleći pored nas. Ovako letim zbog moda, ubacio sam Superman mod, pa možete ovako da letite. Mod će biti u deskripciji. Pa, evo nas, stižemo dole. Kao što vidite, eno, nasukala se neka riba i to je naš easter egg. Pa, idemo dole. Sad ćete vidite, baš ekstra izgleda kad sletimo. Malo sam omašio. Nema veze, evo, sad ću da priđem. Pa nisam daleko, tu sam blizu. Kao što vidite, u ovom malom jezercetu je bio kit, tako da to je baš ekstra easter egg. Evo, probat ću mu uđem u usta, ne mogu. Ali vidite da nešto sije iznutra. To je onaj armor part, kako već se zove. Armor part. I to treba da pokupite. Sad vidim da li mogu da uništim to. Čekaj, ajde, evo ga. Pucanjem ne mogu izgleda. Ali bombama, ja mislim da mogu.
I evo ga, vidite, može, baš ekstra izgleda kad eksplodira, pazite vi ovo. Ogromni delovi njegove kože. Pa, ajde da probamo da ga još malo uništimo. Izgleda da ne može. Ajde probat ću s onim drugim da postavim sticky bombe. Samo da, evo ga, 1, 2 i da pokupimo ovo. Pa, ajde eksplodira. Evo treći, ajde da eksplodira sve. Slučajno sam postavio treći, evo ga, neće da eksplodira. Pa, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Sam da vidim da mogu da ga zakačim za nešto. Ne mogu, odmah pukne. Da promiš jedno možda bug. Ne može, pukne. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Da vidim da li ima nešto u vodi, možda ima nešto slično u vodi, mada ne verujem. Dok ja tu uronim, ja ću da vam kažem da sam dostigao 120 subscribera i to je velik broj. Pa nadam se da ako prvi put gledate ovaj video da ćete me subscribe-ovati i vidimo se u sljedećoj epizodi. To bi bilo to što sad ne znam što još da vam kažem. Ovdje dole nema ništa. Samo korali. Da vidim kako izgleda, da se naduvo. Jesi se naduvo? Ne mogu da mu vidim oči. Evo, izgleda kao naduvan. Ajde ljudi, dosta smo mučili crnca, ajde. Vidimo se, pozdrav!